4 igrača koji se ne znaju od ranije moraju igrati zajedno kao tim ako žele osvojiti novac. Ali na tom putu postoji prepreka. Lovac. Vrijeme je za Potiru. Dobro večer i dobrodošli u Potiru u kojoj se nadamo da su se naši večerašnji natjecatelji zbrojili te da će pobijediti. Upoznamo ih. Matija, 41 godina, rodom iz Pakraca, po struci sam magistar politologije i radim kao urednik lokalnog portala. David, 22 godine, iz Vukovara, student. Igor, iz Murskog Središća, 31 godina, inženjer informatike. Jerko, iz Rovinja, 52 godine, turistički djelatnik. Igraće pojedinačno, pa protiv lovca na kraju završnu Potiru. Igru otvara kapetan. Dobro večer, Matija, dobrodošli. Dobro večer. Koliko je prošlo godina od vašeg posljednjeg nastupa? 4,5. Dobri ste. Dobro sam, da. Dobro. Još malo vama da se podsjetimo. Pa kao što sam rekao, Matija, rodom sam iz Pakraca, 41 godina, po struci sam magistar politologije, radim u Lipiku kao urednik lokalnog portala i mjesečnika i ovim putem bih htio pozdraviti naravno obitelj, prijatelje, kolege, poznanike i svakako svoju ekipu s pub kviza 5 lakih komada. Dobro. Dali ste nam malo misliti. Da. Krećemo s igrom, može? Može. Vaša minuta. Vrijeme sad. Kojim se germanizmom u nas nazivaju spuštena stopala? Tabani. Platfus. Palača Malahanjan na Luzonu službena je rezidencija predsjednika koje države? Čilea. Filipina. Od čega su mostovi koje u pjesmi ruše Josipa Lisac i Dino Dvornik? Mostovi od sna. Točno. U koji je europski klub Dražen Petrović prešao iz Cibone? Panathinaikos. U Real. Koja je rijeka plovna od Ušća do Obrovca? Cetina. Zrmanja. Tko je napisao romane Djeca kapetana Granta i 15-godišnji kapetan? Dalje. Jules Verne. Engleski kralj Henrik IV. Bio je prvi vladar iz koje dinastije? Lancaster. Točno. Koga je Donatello oblikovao u bronci, a Michelangelo isklesao u mramoru? Davida. Točno. Koji je glumac Benom Affleckom osvojio Oscara za scenarij filma Dobri Will Hunting? Will Smith. Matt Damon. Ime... Dobro. Ako se sjećate, a sjećate se kad ste rekli da ste prije 4,5 godine bili, kako ste prošli bili u prvoj minuti? Toga se ne sjećam, ali znam da sam došao u završnicu. A tko vam je presudio? Morana. Morana. Dobro. Imate 1500 eura. Dobro večer, malo mi stolica visi, pa rekao da ne... Ne ona stolica, ova Joško. Dobre. Joško se već smije. Ne, baš Dobro se išao večer. pogledati. Pa ne, gledam mi, kojiš... Dobro večer. Dobro večer. Dobro Okej. večer, Bene. Dobro večer, Joško. Možda ste došli na moj posljednji nastup u Potiri. Ili vi na moj. Jako lijepo, jako lijepo. Lajkam, dobro. Pa gdje je pošlo u krivo s Moranom? Gdje je zapelo? U završnicu. Dobro. Barem ste došli do završnice. Jesam, da. Ajde, treba i do tamo doći. Tako je. Ajmo ovako. 500 eura za nižu, te 5000 eura za višu. Davide? Matija, svjestan si i sam da znaš više od ovoga, zaboraviš što je bilo na minuti i hrabro na višu. Igore, hvala Davide. Ovo je bilo solidno, odluka je tvoja, ja ti savjetujem višu, a ti vidi. Hvala. Mirko, Pokazao si da imaš znanja, malo te trema uhvatila, ja bih ti se savjetovao na višu da ideš. hvala, ali evo ja ću ipak uzeti srednju. Za 1500 eura krenimo s Potirom. Evo vaših pitanja. Bivša premijerka koje države u studenom 2025. u odsutnosti osuđena na smrt? A. Bangladeša, B. Malezije, C. Pakistana. Bangladeš. To je točno. I Dejan točan. Pobjegla je u Indiju. Ja mislim da je Sheikh Hasina da se zove. Tako je. Ako se ne varam. Idemo dalje. Koji se književni lik pojavljuje u nekolicini romana Honorea de Balzaca? A. Edmond Dantes, B. Etienne Lantier, C. Eugène de Rastignac. Rastignac. Točno. Dantes je grof Monte Cristo, čini mi se. Eto. Da, Lantier Ima isto i Zola. neko. Da, Zola bi trebao. Da. Možemo dalje? Može. Evo. Crta Oštra pruža se krasan pogled na obalu koje nama susjedne države.
A. Bosne i Hercegovine, B. Crne Gore, C. Slovenije. Ne. Crna Gora. Dobro je. Štete nema. Dobro, shvatite ovo kao moj novogodišnji poklon. Ili vi kao moj. Meni je dosta poklona. Ne, poklon je što vas imamo. A, I ide novo pitanje. Kako se zvala maskota svjetskog nogometnog prvenstva održanog 1990. A. Ćao be, hello, C. Ola. Jel znate gdje je bilo svjetsko prvenstvo 90? Ne znam. Dobro. Onda je opravdano Da. što ste stisnuli ovo. Ćao. Ćao, da. dakle, ako sigurno ste vidjeli, ali možda niste znali da se tako zove, onaj sastavlja od nekih papirića koji kao leti, koji je Na nešto da, onako magli. Što se u likovnim umjetnostima razvilo između visoke renesanse i baroka? A. Manirizam, B. Marinizam, C. Minimalizam. Marinizam? Ne. Manirizam? Da. Kasnije mi je to došlo. Da bi bili maniri, jel? A malo kasnije, da, nakon renesanse baroka. Da. Poslije, malo kasnije. 3 koraka do završne, Dejan je odmah iza vas. Probajte s točnim odgovorima izboriti svoje mjesto kao kapetan među ekipom. S točnim odgovorima. Mislite da će ono biti B krava? Stočni odgovori. Klubski program Frka godišnjicu je proslavio nastupima Ilana Kabilja, grupe Denis and Denis, a logično i... A. Krankšvestera, B. Nipple People, C. Svemirka. Jer Jer je Nipple People. oni imaju pjesmu. Ne znam. Dobri ste onda. Frka. Afrika. Skušao sam da nema blake veze, ali dobro. Sreća je legitiman dio života, pa i kviza. Idemo dalje. Radnja kojeg filma počinje 1996. godine. A. Neprijatelj pred vratima. B. Schindlerova lista. C. Titanic. To je Enemy at the Gates, to je Snajperisti Stalingrad, Titanic, Dejan Točan. Mislim, malo je na vlakuša jer Da, na nijedan... Vlakuša, jer sam ovo Svi Titanic su smatrao smješteni kao u prethodno razdoblje. 1912. Da. Ali sjećate se da imamo prvo ostarjelu Kate Winslet koja se prisjeća tog putovanja i koja se sjeća te svoje narukovice i tih svojih, kako da kažem, Da. tjelesnih eskapada po palubi. Točno, da. I ljubavi i poezije. ispod. I ispod palube, da. I ispod palube. I ljubavi i poezije, naravno, po čemu svi pamtimo takva putovanja. I onda nas vraća u prošlost kako je to bilo. Ali malo je zeznuto, možda ste malo i zbrzali. Možda, da. Dobro. Više sreće drugi put. Za Odnosno utjehu treći put. ostaju vam još, kakva je to utjeha, ne znam, ali ostaju vam još Krešo i Mladen. Dobri naš Davide, Vukovarac, koliko je prošlo od vaše? Pa evo, 2 godine. 2 Malo godine? više, da. Ko je to presudio pa ste se oporavljali? Krešo. Dobro, to je jasno. Malo sam se ja isto više zapaprio na ploči, tako da ne krivim toliko Krešu koliko sebe, ali dobro. Pošteno. Još malo vama. Evo, David, kao što sam rekao, 22 godine, došao sam iz Vukovara, točnije Borova naselja. Student sam PMF-a, 4. godina geografije i povijesti, ovdje u Zagrebu. Slobodno vrijeme, klasika, praćenje sporta, poglavito ovi momčadski sportovi, pub kvizovi kad se skupi ekipa i slobodno vrijeme. I evo, htio bi se natjerati da pročitam malo više neku knjigu. To mi je u zadnje vrijeme. A ovdje ste to rekli kao javno, neka se to snimi kako biste si stalno to mogli imati Da kao ostane, da. svjedočanstvo. Dobro, želite li nekoga pozdraviti? Pa evo, pozdrav bi koji je prošli put, dakle, svoju obitelj, Cimara Bornu koja je ovdje u pratnji, ekipu iz doma s faksa, Kamenog u Puli. I još bih ovaj puta pozdravio osobe koje su me zamolile, dakle, Mariju, Lorenu i Ana Mariju, Antu Smitnice i Josipa Biluša i Antuna Petrinovića. Možemo? Može.
Vrijeme. Sad. Na kojem je otoku Gunbjernfjeld najviša planina unutar Arktičkog kruga? Island. Grenland. Jedini pozitivni cijelobrojni dijelitelji broja 883 su broj 1 i koji još broj? 2. 883. Koji je Grand Slam turnir Roger Federer osvojio samo jedanput? Australian Open. Roland Garros. Helenističko razdoblje započelo je smrću kojeg vladara? Aleksandra Velika. Točno. Ovca je stoka sitnoga, govedo stoka krupnog čega? Zuba. Točno. U mitološkom Midgardu žive ljudi, a tko živi u Asgardu? Bogovi. Točno. Naziv koje se brojčane križaljke s japanskog prevodi kao jednoznamenkasti Sudoku. broj? Točno. U kojem filmu René Bitorajac glumi narcisoidnog zagrebačkog ginekologa Danka Babića? Dalje. Ljudožder vegetarijanac. Dovršite navodi iz Rableova dijela. Tko rano rani, jednu sreću grabi. Tko rano pije, taj grabi koliko? 3. 2. Reprezentacija koje je nama susjedne države osvojila Slovenija. najviše olimpijskih zlata. Što ste rekli? Slovenija. Da, najviše olimpijskih zlata u vaterpolu, ali bili Mađarska. se pritisnuti vremenom, tako da bi Mađarska bi bio točan odgovor. Imate 2000 eura, iz 2000 eura dolazite pred Dejana. Dobro večer, Davide. Drago Večer, mi je da Dejane. ste rekli ovo 3, jer ste pobili one teorije ljudi koji gledaju to i kad kažu takvo pitanje da dobi. To je namješteno, bilo za natjecatelja ili za lovca, kogod kad dobi tako lako pitanje. Kako je to pitanje, na poklon pitanje, pogotovo ako mi dobijemo lovci? Naravno, šta će reći osim 2? Pa reći će 3. Tako da može se svašta reći, jel tako? Pa tko je vidio popiti 1 i 2 kad može više? Slažem se, apsolutno. Naš čovjek! Naš čovjek, Naš da, čovjek. sve jasno. Dobro, ajmo ovako, idemo mi na ovu drugu fazu igre. Ponudit ćemo 700 eura za nižu ponudu, te 7000 eura za višu. Igore, vi ste debitant. Prvog kapetana smo izgubili, ne bi volio da izgubimo i drugog, tako da ako si zadovoljan može srednja, a moj savjet je ipak viša. Hvala. Mirko? Pa mislim da imaš znanja, ovdje te uhvatila trema na minuti, mogu bi pokušati višu. On ne bi Hvala. htio izgubiti drugog kapetana, ali više. Pa evo, ja bih ipak probao obraniti srednju unatoč savjetima dečkiju, tako da srednji iznos. Dobro. Za 2000 eura nastavimo s potjerom. Ljuti taga mrko gleda, gdje se silom divit mora. Silan arslan gorskom mišu. Arslan je A. Kuna, B. Lav, C. Orav. Lav. Lav je točno. Dejan točan. Arsan je turcizam općenito za lava, a onda slijedom toga i lav iz Kronika iz Narnije se zove. Tako je. Aslan. Idemo dalje. U kojem se gradu nalazi više od 5000 skloništa u koja se komotno istovremeno mogu smjestiti svi stanovnici? A. U Berlinu, B. U Helsinkiju, C. U Pragu. Prag. Ne, Helsinki. Dejan točan. Idemo dalje. Što se od navedenog može štrukati? Sve se može štrukati. Banana, A, B, kikiriki, C, limun. Znači, ja sam u najboljim vikendima svog života štrukao banane i kikirikije bez problema. Čak su nosili, kaže nosim, di ideš? On 2 vrećice, di ideš? A kaže nosim kotigi kikirikije da mi ih ištruka. To je čuvena scena. Kako nas je krenulo s ovim pitanjima, morat ćemo nešto poslije štrukat. A da trgnemo mi po jednu pa nastavimo. A ne, kaže niko ne štruka kikirike koliko tiga. tiga. Da, nemaš. Ja sam to čuo. Da. Čuo sam ja to. Zna se još do dan danas. Da. Idemo dalje. Kad je počela kršćanska era, Židovi su upravo proslavili svoju A. 3761. godinu, B. 4773. godinu, C. 5787. godinu.
Jasno. 3761. Točno, bravo Davide. Jedan poklon od Dejana. Novo pitanje. Lili, Oskar, Edi i Medvjed Falstaff likovi su iz koje popularne aplikacije? A. Duolingo, B. Finch, C. Khan Academy. Mislim ja da se oni pojavljuju u aplikaciji za učenje stranih jezika Duolingo. To je točno. Bravo, Davide. I Dejan točan. Vas pitanje dijeli do završne. Dejan je za sada na sigurnih 3 koraka od vas, ali to se vrlo brzo može promijeniti. Nogometni klub FCSB bivša je A. Mladost 127, B. Parma CSTAU-a. Mislim, Davide, da vi možete s osmijehom pričekati signal da ste prošli. Ne znam za tu promjenu, ali SB vjerojatno Steaua Bukurešt, pa sam i ja to, i futbal klub Steaua Bukurešt, pa sam ja to stisnuo. Pa ne smiju se više zvati iz nekih razloga, tako da su sad FCS. Okej, promaklo mi to. Super, vidimo se u završnoj, sretno vam bilo. Igore, vi ste debitant. Tako je. Šta da vam kažem, jeste se sami prijavili? No, jesam. A onda je sve jasno. A da. Još malo vama. Evo, da ponovim, Igor, 31 godina, iz Murskog Središća, inženjer informatike, radim u struci, slobodno vrijeme, pub kvizovi koji je većina ovdje, praćenje sporta, neki dobar film, dobra serija i eto, to bi ukratko bilo to. Koga pozdravljate? Eto, neću izdvajati, sve koji me vole. Dobro. Razgovarali smo prije snimanja emisije. Jesmo. Jer smo rekli, došli smo se ovdje zabaviti. Igrati. Odlično. Tako. Pa upravo igra kreće. Može. Vrijeme. Sad. U kojoj pjesmi Parnog Valjka glavna junakinja priča da rinta u nekoj lijevoj firmi? Meda. Točno. Kad osobu privlačne vanjštine usporedimo s eksplozivnom napravom, reći ćemo da je ona što? Bomba. Točno. Koji je lik iz crtane serije Looney Tunes, najbrži miš u cijelom Meksiku? Speedy Gonzalez. Točno. Koje je povrće glavni sastojak sekelj i gulaša? Kupus. Točno. Koji je glavni grad u blizini ušća rijeke Težu u Atlantski ocean? Nant. Lisabon. U kojem je sportu Anne-Marie Moser Prel 6 puta osvojila svjetski kup? Skijaško trčanje. Skijanje. Pripadnici koje su profesije u filmu Fahrenheit 451 zaduženi za spaljivanje knjiga? Vatrogasci. Točno. Koji je grad bio najistočnija točka do koje je vozio Orient Express? Vladivostok. Istanbul. Koji je književnik 1961. objavio kratki roman Pukovniku nema tko da piše? Hemingway. Ne, Gabriel Garcia Marquez. 2500, najbolji rezultat večeras. Pa dobro je. Ali sada morate doliti šarmu Dejana Kotige. Hajde, da vidimo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, ja tako, da, može. To kad kažete da idete na pub kvizove kao i većina tu, mislite kao tu u Hrvatskoj, jer svi idu na pub kvizove danas. Misli se većina koji dođu ovdje, ali nije, Mislim da je pub kvizaška publika malo šira, da to više nema sela gdje se ne ide na kviz. dobro, naravno. Na koliko pub kvizova idete vi tjedno? Oko 4. Ma, laganica, čovječe. 3 do 4, evo. A kad se vraćate iz tih pub kvizova, koju uru? Kako kad? Ne idete vi tamo zbog kvizova, vidim ja vas, Igore. Pa s kviza na posao. Jasno. Ili ko ja, s kviza na kviz. Kad ti je to posao. Ajmo ovako, 900 eura za nižu ponudu i 9000 eura za višu, kao danas najbolje ponude. Davide? Igore, treba mi neko ovdje da može sa mnom štrukat kikiriki za Dejana. Dobar debitanski nastup, tako da možeš slobodno uzeti srednju. Mirko? Pa, ne znam. Ja bih ti predložio višu, ali napravi kako misliš da je pametnije. Da nas bude više. Pa nije jednostavno, da, nije jednostavno. Ma je. Je, a? Je. Dobro. Više. Dobro. Lako sad, vidjet ćemo za 3 minuta. Igore, sviđa mi se kako razmišljate. A. Za 9000 eura nastavimo s potjerom. Sretno. Hvala.
George Miller je svoj film Poblješnjeli Max, Divlja cesta, opisao kao jednu dugu, produženu A. Kariku, B. Kviskoteku, C. Potjeru. Jako lijepo. Jako lijepo. Pa da. Potjeru. Pohvale autorima pitanja. I obojica, naravno. Znači, Da, fore su dole i Potjera i Kviskoteka su kvizovi. Ma da. Da, pa imamo dva... a Kariku ćemo staviti kao game show. A i Karika! Ne, pustite me da malo... Ne, trebali ste samo... Play it low, Joško. Dobro, okej. Idemo dalje. U početnoj strofi pjesme Zenica blues spominje se 5-6 drotova i koliko godina strogog zatvora. A. 10, B. 12, C. 7. Ćete otpjevati? A, ne bi rađe. Ne još, rano je. Da. Dobro. 5-6 drotova, 12 godina... I novo Jako pitanje. lijepa pjesma, jako lijepo. Jako. Ime Ive Pilara nosi institut A. društvenih znanosti, B. za društvena istraživanja, C. za povijest. Da. Društvenih znanosti. Da. Dejan vam poklanjam. Da, zvonilo mi je nešto za društveno nešto, a sad... Ja bi isto tako pao fino Da. na B. Dejan i ja izginu smo. Vi prođoste. Idemo dalje. Gdje se održava najveći svjetski sajam posvećen izradi gudačkih instrumenata? A. u Cremoni, B. u Ferrari, C. u Mantovi. Violine neke. Nešto. Neke. Valjda je onda. Dobri ste. Iz Cremone su bili u davnih dana troje najpoznatijih izrađivača gudačkih instrumenta, Guarneri, Amati i Stradivari. Pa je cijelo... Ima čak i muzej, bio sam u muzeju, mislim da je muzej violine ili muzej tako nečeg. Baš ispred je ogromna skulptura violine, ali unutra su i danas izložena niz različitih glazbala, originalnih. Idemo dalje. Tko je bio veliki as u sportu na 4 kotača? A. Giacomo Agostini, B. Miguel Indurain i C. Tony Hawk. Misli se na koji? Pa, Na skateboard. skate. Da. Dobro je. Imamo bicikl i motocikl. Idemo dalje. Koja je kartaška igra izvorno poznata kao Vingt et un? A. Blackjack, B. Bridge, C. Preference. Preference. Ne. Blackjack. Vi ga vjerojatno znate kao Eins, Ali nije mi poznat podatak, tako da. ali Eins znate. Znam, dobro. znam. Vingt et un, ako se ne varam, znači 21, pa kao tamo se ide do 21, pa zato kao Blackjack. Ja. Idemo dalje. Kako se zove kći udovice Charlotte Hayes? A. Celeste, B. Dolores, C. Malva. Čekaj, Ne mogu skužiti. Da, ima neka Dolores... A, Lolita, okej. Da. Znam da mi je cijelo vrijeme Dolores Hayes poznato jako, ali nikako izvući šta je to. Igore, šta da vam kažem, od nekog ide na 4 pub kviza tjedno, ništa manje si ni ne očekuje. Povedite tu ekipu kao dokapetan i sretnu završni. Mirko, nažalost dobrodošli natrag, ali nadam se da ćete danas, kada odete, da se u Potjeru više nećete vraćati. Pa, nadam se ja. Dobro. Ja sam Mirko, 52 godine, iz Rovinja. Radim kao turistički radnik. Ovo mi je 4. put na Potjeri.
htio sam skupiti sve Pokemone. Bez Dejana nema smisla. tako je. Ne, nema smisla. I hobi, sad, s obzirom na posao, radim noćnu smjenu, puno više čitam nego prije, puno manje pub quizova, što nije ni loše, jer je došao malo... To znači da su vam gosti mirniji, ako možete noću čitati. Pa jesu, imamo takav je objekt. Dobro. I nema djece. I hobi, pokušavam se baviti sportom, ali mi baš u zadnje vrijeme ne ide, zbog poremećenog bioritma. I pozdravio bi sve koji me poznaju i naročito svoju kćer Taru. Lijepo. To je to. Vaša minuta, možemo? Može. Vrijeme. Sad. Kako se prezivao Guccio, osnivač modne kuće Gucci? Gucci. Točno. Za potpuno neupućenu osobu kazat ćemo da nema blage čega. Veze. Točno. Koji je nogometni klub 127 godina bio domaćin na Goodison Parku? Everton. Točno. Koja dva kontinenta razdvaja morski prolaz Bab al-Mandab? Dalje. Aziju i Afriku. Tko je glumio kralja Goblina, Nikolu Teslu i čovjeka koji je pao na zemlju? David Bowie. Točno. Kojeg je književnog i filmskog junaka odgojila majmunica Kala? Tarzana. Točno. Tko je dirigentski debi Njujorškom filharmonijom ostvario 43. kao zamjena bolesnom kolegi Bruni Valteru? Dalje. Bernstein. Koliko se sinova carice Marije Terezije našlo na njezinu prijestolju? Nijedan. 2. Koja je fizikalna veličina jednaka kvocijentu obavljenog mehaničkog rada i utrošenog vremena? Newton. Snaga. Koje je površinom najveće slano jezero na svijetu? Kaspijsko. Točno. Koji je tenisač rođen 1960. u Ostravi? Mečir. Lendl. Ivan. Mečir. 3000 eura. Dobro. Sve bolje i bolje. Izvolite, Predejana. Mirko, dobro večer. Dobro večer, Dejane. Sad je pritisak malo veći nego što je bio vašem prethodniku Igoru. Sad je već neka lova u Da. kasici. Jako me zanima kako ćete to To je privesti. prvi put da sam na zadnjoj poziciji, Aha, tako da je drugačije malo se gleda na stvari. dobro. 1100 za nižu. I ovako, ponovit ćemo taj iznos koji vam je u kasici. Poduplaćemo ga, odnosno 11.000 eura za nižu. Davide. Mirko, Dejan te malo pokušao upecati sa višom ponudom. Srednja bi bila sasvim dobra, tako da to je ono što ti savjetujem. Igore. Ovo je bilo izvrsno. Moj savjet će opet biti viša, ali odluka je tvoja na kraju. To je prvi put da se nečkam, ali idem na višu. Lijepo. Za 11.000 eura nastavimo s Potjerom. Sretno. Koji je grad 1667. kraljevom odlukom dobio organizirano ulično osvjetljenje? A. Moskva, B. Pariz, C. Rim. Pariz. Točno. Bravo, Mirko. Dejan točan. A mislim, jedini koji je imao kralja u tom vremenu. Idemo dalje. Tko je ustvrdio da je riff iz pjesme Smoke on the Water interpretacija inverzije Beethovenove 5. simfonije? A. Eric Clapton, B. Jimmy Page, C. Richie Blackmore. Povezati lik i dijelo. Richie Blackmore. Ego Tripović. I Dejan točan. Gledao sam čak nedavno taj video, nije bio baš sasvim uvjerljiv. Tu je nešto ubrzavao, usporavao, pa vrtio, pa dizao neke kvinte, terce, pa... rekao sam, ok, Riči, Vjerujemo. vjerujem, ali nisam kupio to. Zakomplicirao je. Da. Idemo dalje. Poseban dijalekt kojeg je istarskog naselja Cakavica zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro. A. Labina, B. Medulina, C. Pazina. Labina. Obojici je ovo pitanje lijepo servirano. Labinjoni i njihov co. Jako zanimljivi ljudi, jako posebni. Ja sam porijeklom iz Kršana. Pa to je tamo. Nije baš ni čak isti dijalekt. Idemo dalje. Slijev koje se rijeke naziva plućima Afrike? A. Konga, B. Nigera, C. Nila.
Tonga. To je točno. Dejan također točan. Novo pitanje. Pioniri modernog plakata su slikali Charest, Toulouse-Lautrec i A. Herring, B. Kokoška, C. Muha. Niste zadovoljni. S razlogom, ali Dejan je točan. Da, ne znam otkud taj Herring tu. Ako su mislili na Kita Heringa, Onda je malo rano. to je puno kasnije i drugačije se piše. Piše se sa A, Haring. Haring. Ali moguće da je bio neki drugi Hering. A nije bila kao riba. Pa ja vjerojatno. bulaznim. Na haringu se piše sa E. Dobro. Hering se piše sa E. Da, znam, ali ne možemo baš krivo pisati. Muha, kokoška i haringa. Da, kužim, ali... Evo bi sad se javlja autor pitanja. Kužim, ali ne možemo baš sad zbog fore krivo pisati pitanje. Tako, ali moguće da postoji, kažem, neki drugi Hering, jer nije Da, Hering. sad znam da sam fuločip sam. Da, Muha ima baš, radio je čak svojevremeno za neke šampanjce poznate i za čitave neke kozmetičke brendove, jako su ti... Znam da Bio Oskar sam jednom, Kokoška imao sam nije, sreću pa. u Švicarskoj da naletim na, na izložbu plakati Alfonsa Muhe, pa mi je ostalo, je super bilo. Tako da, jednom kad to vidite, ostane to nekako. 2 koraka do završne. Do sad ste se dobro držali. Nadam se da ćete se vratiti u pozitivan niz. Frederick Albert Mitchell Hedges tvrdio je da je 1924. na jednom srednjoameričkom lokalitetu pronašao A. Kristalnu lubanju, B. Sveti gral, C. Zavjetni kovčeg. Čuj ovo, Vrijeme. nemam pojma. Kristalnu lubanju. Točno, Mirko. Malo da prodišete. Da, to je jedino što je vezano za Novi svijet. Okej, još sam vas htio pitati, okej, kužim. Ovo drugo znam da je za stari. Da. Evo Ali mogli starijeg ići u novi pa tamo biti. Pronađeno kao. Da. Dobro, okej. Istražit ćemo. Evo pitanja za završnu. Na kongrese problemista obično bi dolazili A. Političari, B. Šahisti, C. Slikari. Slikari. Šahisti. Ha, šahovski problemi, pa se Da, postoje nisam problemi. baš Pa se i neki riješi. igrač. Idemo dalje. Tko je imao izrazito plodnu umjetničku suradnju sa suprugom Catherine Butcher? A. John Keats, B. Percy Shelley, C. William Blake. Zanimljivo. Nije to... Shelley? Ne, Blake. Slično kao i za Cremonu i za Alfonsa Muhu, imao sam prilike u Tate Britanu nekoliko godina ranije biti na velikoj izložbi Williama Blakea, najvećoj zadnjih dugo. Mislim da se tamo spominjala to neko ime koje se veže uz Blakea. Žao mi je, Mirko, bilo jako blizu. Žao mi je samo zbog ovog šaha. Da, nekako već sam vas vidio u završnoj kad je to pitanje se pojavilo. Nisam filozofirao bez veze. Da. Vidimo se neki drugi put, bit će bolje. Igore, Davide, igrate za 11.000 eura, imate 2 minute pred sobom i 2 koraka prednosti. Šteta što to nije ipak maksimalan broj, ali što je tu je, morate sad ovo odraditi. Kako spada, može? Može. Vrijeme. Sad. U kojoj su državi smrtni slučajevi zbog prekomjernog rada toliko česti da imaju svoj naziv Karoshi. Japan. Točno. Koji je redatelj 17 godina nakon izvorne objavio novu inačicu potjere za zlatom iz koje je izostavio završni poljubac. Dalje. Chaplin. Naziv kojeg umaka dolazi od riječi na nahuatlu koja znači umak od avokada. Guacamole. Točno. U kojem je bosansko-hercegovačkom gradu na Savi rođen reper Edo Majka.
Bosanski Brod. Brčko. Ivan Perišić osvojio Ligu prvaka u dresu kojeg kluba? Bayern. Točno. Koji se engleski izraz za budnost često koristi u političkim raspravama? Dalje. Woke. Fra Lujo Marun i Don Frane Bulić utemeljitelji su koje znanosti u Hrvatskoj? Meteorologije. Arheologije. Koji je od 4 najveća hrvatska grada prvi po abecednom redu? Osijek. Točno. Koji se njemački naziv za žvakaću gumu često koristi u nas? Kao guma. Točno. Koji umjetnik u epizodi Simpsona nazvanoj Mom and Pop Art baca limenke juhe na Homera? P. Diddy. Andy Warhol. U bajci kojeg je pisca palčica pomogla izliječiti lastavicu? Andersen. Točno. Što je na fotografiji The Blue Marble snimljeno s udaljenosti od 29.000 km? Mjesec. Zemlja. Po kojem je rimskom bogu trgovaca nazvana operacija napada na Kretu tijekom Drugog svjetskog rata? Dalje. Merkur. Koji je kovčeg u knjizi Izlaska izrađen od bagremova drva? Saveza. Točno. Indri, Fosa, Aj i Sifaka neke su od životinja endemičnih za koji otok? Madagaskar. Točno. Gigantizam je poremećaj najčešće uzrokovan prekomjernim lučenjem kojeg hormona? Gigantizam, hormon, rast. Rast. 10 koraka. Niste zadovoljni. Vrijeme za Dejana. Žao mi jednostavno nije išlo. Nekako, počeo sam si kao pamtit šta ću vam kao spomenut, ali onda je postalo toliko toga da na kraju previše toga. Mislim da ste samo s malo više sreće i malo boljim trenutkom jednostavno mogli imati tu komotno, ali bez pretjerivanja, 18. Mislim da kad budete doma gledali, lupat ćete se u glavu. To vam pričam samo zato što znam, jer sam ja nisam se gledao, ali Mladen mi uvijek pošalje poruku šta sam znao, šta nisam. Pa onda već kad ne mogu njega lupiti u glavu, lupim sebe. Ali, kako da kažem, mi imamo taj luksuz lovci da imamo sutra već novu šansu za popravak, a vi ćete malo morati čekati. Ali nije još gotovo, tako da polako, ajmo vidjeti. Biti koncentrani cijelo vrijeme. Kada čitam pitanja Dejanu, to je kao da čitam vama, jer ako vam ponudi priliku, nekako probajte doći do odgovora i vratite ga jedan korak unatrag. Vrijeme za završnu potjeru lovca. Vrijeme. Sad. Dugogodišnja američka edukacijska emisija nazvana je po jabuci kojeg engleskog znanstvenika? Newtona. Točno. U kojoj državi jedna od starih novčanica prikazivala Borobudur? Indoneziji. Točno. Koji je hrvatski nogometni vratar imao nadimak Veliki Vladimir? Beara. Točno. Koji ćemo broj dobiti zbrojimo li znamenke u broju 2026? 8. Stop. Ne! 6, 2, 2, 10, ne? Da. 10. Točno. I još mi piše na ekranu lijepo. 10. Možemo? Može. Vrijeme. Sad. Timpanoplastika je naziv za operaciju srednjeg dijela kojeg organa? Uho. Točno. U kojem su gradu u tonskom studiju Hanza, David Bowie... Berlin. Točno. Dovršite filmski citat. Od svih lokala u svim gradovima u cijelom svijetu ona uđe u čiji? Moj. Točno. Koji je najveći Neptunov prirodni satelit? Triton. Točno. Koji je Apolonov svećenik uzaludno savjetovao Trojancima da konja ne uvode u grad? Da. Dalje. Stop. Ovo je mudrac. Evo to, onaj Laokont ili neko. Šta je on bio? Mislim da... Davide? Prvo je Laokont, ako nemaš niš bolje. Ako imaš... Davide? Laokont. Točno. Hvala, Igore. Bravo. Vrijeme. Sad. Koja je afrička država 2013. zaštitila i ograničila upotrebu riječi rojbos? Južna Afrika. Točno. U kojoj državi peronistička stranka pravde najveća... Argentina. Točno. Koga u Pirandelovu dijelu traže otac, majka, sin, pastorka, dječak Autora. i devojčica? Točno. S kojom neovisnom državom graniči Indijska savezna država Rajasthan? Sa Pakistanom. Točno. Koji je kemijski element ime dobio po tvorcu dinamita? Nobeliji. Točno.
Čestitke. Da, nisam ni ja baš briljirao. Na 2 od 2 ste me vratili. To sam htio reći da sam ja bio malo lošiji nego što sam trebao, a vi ste bili puno lošiji nego što ste trebali i jednostavno je tu ta razlika se stvorila. Na kraju je ostalo 30 sekundi, tako da više sreće drugi put. Hvala Dejane. Igore? Eto, Dejan je sve rekao, 10 je bilo premalo za neku ozbiljnu igru. Mi smo svoje šanse iskoristili. Eto, vratit ćemo se, bit će bolje drugi put. Hvala vam Igore. Davide? Evo, čestitke Dejanu. Zeznuli smo, kao što je Dan rekao, moglo je tu biti još, da je bilo 2-3, možda više naš odgovor, ali već bi bilo škakljivo. Vratili smo ga 2 puta, ali evo, to nije bilo dovoljno. A ništa, vratit ću se svakako opet. I možda, evo, drugi put ponesite nešto od doma štrukanog. Štrukanog.